Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi b'Utundi TV, ibyishimo umunezero bibara ibyo bibara. Kuri ubu ngubu nje muri top 5. Ushobora kuba uhise wibaza ati ese ni top 5 nje muri top 5 y'uturere dutanu dukize kurusha utundi hano mu Rwanda. Ushobora kuba uhise wibaza se ni utuye turere dukize kurusha utundi hano mu Rwanda. Ese bashingira kuki kugira ngo badutondeke? Ubu uramutse uvuze ku turere dutanu dukizwe kurusha utundi, umuntu uzi ibintu by'ubukungu ahita yumva icyo barebera. Ahangaha ikintu tureberaho, turarebera ku bikorwa bikorerwa muri ako karere, ibikorwa niba bikenerwa n'imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda. Ese ubukerarugendo buhakorerwa bwinjiriza igihugu iki? Ese amafaranga aturuka mu misoro yinjizwa mu isanduku ya leta, cyangwa se tukanareba no ku bindi bikorwa byinjiza igihugu, nibyo bishobora gutuma akarere aka n'aka gashobora kuza ku mwanya wa mbere kagasumbya akandi bitewe n'ibikorwa bikorerwa muri ako karere. Kuri ubu ngubu rero ni iyo top 5 tugiye kuba turimo. Twihuse rero ku mwanya wa gatanu turahasanga akarere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge ni akarere kakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye cyane. Ni akarere karimo inyubako zikomeye cyane hano mu Rwanda. Mu bikorwa by'ubucuruzi ntiwakwibagirwa ko ariho hari n'isoko rikuru ry'igihugu, Kigali City Market, ariryo soko rya Nyarugenge. Ugasanga ni akarere gakorerwamo ubucuruzi hafi ya 60% y'ibicuruzwa biba mu Rwanda akenshi usanga bituruka i Nyarugenge, niho birangurirwa. Ugasanga kandi Nyarugenge ni akarere gafite inyubako zikomeye hano mu Rwanda. Twavuga nka Serena Hotel, Marriott Hotel, ndetse ahangaha Kigali, aha Nyarugenge ushobora niho usanga ibitaro bikuru bya kaminuza y'u Rwanda CHUK, n'ibitaro biganwa n'abantu benshi mu ngeri zitandukanye z'igihugu cyacu. Ikindi kandi aha Nyarugenge niho usanga gare mpuzamahanga y'amamodoka, ahangaha gare ya Nyabugogo. Nyarugenge rero ibi byose bikorerwamo, nibyo bituma aka karere kaza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turahasanga akarere ka Kicukiro. Kicukiro ni akarere ko mu mujyi wa Kigali, ni akarere karimo inyubako nziza, mbese nk'akarere ko mu mujyi. Ni akarere gafite imihanda myiza, inyubako nziza mu midugudu igiye itandukanye. Aka karere kandi ka Kicukiro ni akarere kamaze igihe kaza mu mihigo. Ugasanga niyo mpamvu usanga aka karere karazamutse cyane. Byumvikane ko akarere kaza imbere mu mihigo ni akarere karimo gatera imbere cyane. Ibindi usanga muri Kicukiro usangamo amashuri menshi agiye atandukanye, amashuri makuru, za kaminuza zigiye zitandukanye z'ubumenyingiro ndetse na za siyansi. Kicukiro kandi nkwibutse ko anariho usanga ikibuga mpuzamahanga cy'indege, aricyo kibuga cya Kanombe dufite mu Rwanda. Kandi aka karere ka Kicukiro nkwibutse ko ariko karere kagiye kubakwamo stade mpuzamahanga i Gahanga. Kandi ikindi nakwibutsa kuri aka karere ka Kicukiro, ni akarere karimo za minisiteri zigiye zitandukanye, nk'aho twavuga nka minisiteri y'ubuzima n'izindi minisiteri. Ugasanga rero aka karere kagenda gasanganirwa n'abaturage baturutse impande zigiye zitandukanye z'igihugu, abaje kwiga, abaje muri minisiteri zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu usanga aka karere kubera ibikorwa byinshi bikorerwamo aribyo bituma kaba aka kane. Twihuse ku mwanya wa gatatu rero muri utu turere dutanu dukize gusumba utundi mu Rwanda, turahasanga akarere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu ni akarere karimo umujyi wa Gisenyi, akaba ari n'umujyi wunganira umujyi wa Kigali. Aka karere ka Rubavu ni akarere gaherereye ahantu heza, gakorerwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Mu karere ka Rubavu hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, by'ubukerarugendo ndetse n'ubuhinzi. Aka karere kuba gafite ikiyaga cya Kivu bituma gakorerwamo ubukerarugendo
buhambaye, ugasanga ubwo bukerarugendo bukorerwa muri aka karere bwinjiriza igihugu amafaranga menshi. Ikindi kandi aka karere ni akarere gakorerwamo ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Usanga aka karere kuba gaturanye n'umujyi wa Goma bituma ubucuruzi bwambukiranya imipaka buba bukomeye, aho usanga ku mupaka wa Gisenyi ari wo bita petite barriere wambukirwaho n'abacuruzi barenga 50,000 ku munsi. Urumva ko rero n'abantu benshi bambukiranya kuri uyu mupaka, bikaba bituma rero aka karere kinjiza amafaranga menshi gakuye mu misoro. Aka karere kandi ni akarere gakorerwamo ubuhinzi bukorerwa mu karere ka Rubavu, usanga ari ubuhinzi bukomeye cyane bugaburira igihugu hafi ya cyose. Kuri ibi rero, ibi byose bikorerwa muri aka karere ka Rubavu bituma aka karere ka Rubavu kaza ku mwanya wa gatatu mu turere 5 dukize kurusha utundi mu gihugu cyacu. Tugiye ku mwanya wa kabiri, turasanga akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze ni akarere buri muntu wese atashidikanya, ni akarere kinjiriza amafaranga mu gihugu cyacu, bihereye ku cyanya cy'ibirunga kiri i Musanze mu Kinigi. Mu Kinigi rero niho hari icyanya cy'ingagi, aho ba mukerarugendo benshi basura cyane, ndetse bakarya no kureba ibirunga bitatse igihugu cyacu biherereye mu karere ka Musanze. Akarere ka Musanze kandi ni akarere kagaragaramo amahoteli akomeye cyane, amahoteli ndetse anahenze kurusha andi mu gihugu cyacu. Ayo mahoteli ni amahoteli y'inyenyeri zirenze 5 ziri mu karere ka Musanze, aho bita mu Kinigi. Akarere ka Musanze kandi nkwibutse ko ni akarere gafitiye igihugu akamaro cyane, kuko ni akarere gafite ikirere cyiza, bikaba bituma aka karere kaba keramo igihingwa gikunzwe n'abanyarwanda benshi cyane cy'ibirayi. Aka karere rero ndetse n'ibikorwa byinshi by'ubucuruzi bikorerwamo, ndetse nkwibutse ko ni akarere karimo n'uruganda rwa sima. Aka karere rero ibi byose bikorerwamo bikaba bituma kaza ku mwanya wa kabiri. Kwibutse ko aka karere gakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, urebye nyuma ya Kigali niko karere gakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi gusumbya ahandi. Twese rero tugiye kuri number 1 cyangwa se umwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo ni akarere gafitiye igihugu cyacu runini cyane. Binavugwa ko anariho igihugu cyacu cyahereye. Akarere ka Gasabo ni akarere gafite inyubako nyinshi zikomeye cyane. Ni akarere gafite amaministeri agiye atandukanye, twavamo nka minisiteri y'uburezi, minisiteri y'umutekano n'izindi minisiteri zigiye zikomeye. Akarere ka Gasabo kandi ni akarere karimo inyubako zigiye zikomeye, twavugamo nk'inyubako ya Kigali Arena, tukavugamo nka Stade Amahoro, tukavugamo n'izindi nyubako zigiye zitandukanye zikomeye. Kandi nkwibutse ko aka karere ka Gasabo niho usanga za ambasade zigiye zitandukanye ziri mu gihugu cyacu. Ikindi kandi mu karere ka Gasabo nkwibutse ko anariho usanga perezidansi nkuru y'igihugu. Aka karere ka Gasabo, ibi byose rero bikaba bituma aka karere kaza ku mwanya wa mbere. Inyubako zirimo ndetse n'abaturage barimo, usanga ari abaturage bibeshejeho cyane gusumbya abandi mu gihugu cyacu. Ngayo nguko rero, ngayo iby'uturere 5 dukize gusumbya utundi hano mu Rwanda. Aha ni kuri Utundi TV, kwibutsa gukanda subscribe, share, comment and like.